Ole voin hi March ni som pali sang ni som ni le paruk ania mipui awoi lo ngai thale ang MLA budget se son po rei tol tola an thoma zoi ta deu apulunga in sel le an chiam hi tun tu mai hi chuan a hlok lo hle sarkar dang lam tak nau pang takin rawan rela ka i rulovang tirwalin lalna an changa an ji adang lam hle phur tak le hlim taka thok thei Chief Minister le Minister Rual Chetla Munom he tiang takaro real lai tang hi kanla tong ngai lo opposition lam lan tangin assembly session Munom ber min chap chwa sak kan di theyang assembly lai hi campaign nan hun thaber mani in choisan na emo mani in ti hniam na emo tlingani thu soi thiam hi apoi mo rualin a soi dikem ti hian a zui tlatani dot soi hi chu rampum huwa pa dot soi ani tlata wangin manin te te na lo chu ko nei lo assembly session in tun tuma ain tir lian ber te chu budget phangai lo an nep chuang lo ti te first timer te musin bi na chan tura om lo ti te minister ni voi khat na hian ni fo to te ain na an thok tha jok thei ti te pholang chiang hle ram ro rel na hi senior lam ni lovin in pek na le tumru na hian engkim alowin khat jok ti te kan mu chiang RK sanga pu editor thu karon tho vele tiang tra masa khan MNF MLA te khan ZPM MLA te kha deu so takin budget po voi khatma la pharlo tin an tong khum cham chia pulal rin tlong asai lo le thei kha chuan budget po voi khatma la pharlo kha chu longoi mai rawati hialani kha tin kumsang ni som ni pathum MLA election dona ZPM MLA candidate te puwanlal sailo kha hausa azai dona mi ti te uje zelal pek luani se hausa bola pe dona mi barililani se hausa fashion show anei dona mi ti te khan an soi elvela ma se house le an bial chunga an performance en hian an phak lo zia chiang khom mai puwanlal sailo po kha tingta se an tluk lo turani MNF MLA te ve zong an chanoi e mai duomi pa dar thalang lian an hung ta state sarkar kan nia tanga kumsom li mel kan mu meu chuan ma chu kan son deu chuang ta ZPM sarkar ten Zoram Mipui te ma a dar thalang lian an hung chuak tan ta a kan Zoram mel alo lang fia ta deu dewa eng thil tenge sarkar kal to khan an lo ti thin ti te alo lang fia tan ta war mai mo central tran pui na sum kumsom li zet chunga vaibel chetam tak lo luang lu thin te khan eng na tenge kan lo tho thin ti te kan ram hi eng tiangin nge kan lo hum halvel ti te kha tianga sum tam tak thal sen lawa liam zoi te khan eng ma son na nge kan lo tho thin ti te kan mu chiang ta bok tin kan chuan kan ram hum him na tura kan dan nei chun article 371 ji kan ti mang khan leng pui le CP ram te sai rang ram te eng tiangin nge kan lo hum hal ti te po he dar thalang lena chuan alo lang chuak taut mai pathian le kan ram tan kan lo ral mek ti han mu chwa te hian Zoram mangai tu te ru chu arum vong ani bere ramtana thatura sarkar malak na tinreng la abowa bang ommi alovin kan han soi selin kan han soi chevel rol nen mimal rama leivung paite thleng po in kan han soi bor bang vel mo thil tha ti du si lo mi thil tha ti apiang soi sel tur zonga kumni zet zot wak ro lai mek te thil tha ti tur pakhat te po soi tur chale bok si lo te hian in ril ru le in ngai to na te kha athara omin lodang lam jok to teu kanram le nam hi in mangai ve ni tak tak chuan in siam thatna lam kong hi ron hoi ve to zo kula Zoram Mipui ril ru le ngai to na te po hi in tilung leng le thei mai mana bai lal tuaya champhai bul zo te khwa kanu naw kapu dar nei thanga lungphun na ka kala kapu nupui mei thai te chuan an kota tax system member ho that zia te le khotlang Mipui te thatna an soina samaya
mei thai te chunga kan zo nun moi nen that an lo chua hi aro pui ka tia a pathian thu ka tia an nuna pathian hmela lang fia ka ti kan sarkar ber hi eiru du lo dikna le rinom na ngai na tu ni zel chuan kan zo nun moi hi aparvul le nge yanga India ram state zinga corruption tlemna ber state mai po ni lovin mason chak ber state kan ni yang state dang le pel khopin kan thang chakang Mr. Free Thinker lurtea pu editor le Zoram Mipui Au Aw ngai thatu te zong chibai vekule kumsang hnia tangin Mizoram Assembly session hi kalo clear ve nual to a komin sang ni som ni paruk session chu ada na dang hlein ka ria opposition ho hian kanram tan nge politics an khela kan chief minister ni lai mek hek na ti hi ka hrethiam chi alo Zoram Mipui ti tong kamalar hle mai Zoram Mipui te hi kan opposition party te hian minwa munoi ve ti hi kanin ngai to hun ve ta keichu kan ram ro rel tura kan thlan te hi Mipui te tan kan dar thlangan ni ka ti ve tlat tuma dem tur ka hrelo chu wangin mimal tin hian in siam that kan ngai ni tin hriaila kan tongkam man dan te hi ifim khurangu tin ngai dan ka siam fel mi mai khovela tuma mifam kim kanom don lo Mizorama midik tam tak kanom ma se digna tak tak hian munala chang hri lo ti hi ka hmu dan ani to khri mai se rambe ve tu pu editor chi bai le Mipui Au Aw ni som thlathum sang ni som ni paruk chuaka rorel de ka puin thuaron chua kha atha ga ti hle maya ka soi ve chak deu opposition ho hian an party ral turanui ve sia an mangang au thom vel chuan ruling party phe thlu kan tum luata ril ru chia manga an be chiam mai hi an mani hi holoila an mania thok tu setana hi beipuyan nga ya tong trai puina nen an mani hi chan chua tum tlatila ei ruk na te hlem hlet na te ban san ngama ro rel na dikle tha an ron pom thiam nan I tong trai pui zelangu an ril ru siam that moral reform kan ti hlotlin chuan mi fel tak tak te le mi fing tam tak kan chan chuak don ani Zoram tan hian thluaka sumlut ban sanin mi tangkai takai siamangu bai Zorama editor chi bai le tu legislative assembly a waste tu pibel tu pi prova changmain mun phia chungchanga ron soi kha ka riek chaklat mai ama soidanin mun phia chungchanga sarkar a in rol tak lo wanga sarkarin mun phia ching tu te a ret tlanhiam zel thei a ven sangna scheme hi angai ne ple ni na lang sarkar in rol adu lo tak tak ani chuan a blb ka khu chuan sarkar hi in thiar filim hlau se thang are chiat kumalo thlenga ni poin an bial tu MLA du da na kalpui ni thuin chang mai sila thaberin karing so thing po hi opposition MLA te hian sarkarin thaveng ret alo siam ve wanga to theilo zo kangin farmer tian fil fia ve mek bokani opposition MLA te hian an bial chunga sarkarin rol lo hi an mani mo phurna ngein an rot ngam tak tak MT hi ka zona ni an bial chung farmer te ne ni lungruala sarkar in rol lo an du tak tak chuan sarkar po hian zalen na pemia mai se thangutang market test sinhia kaldon ti na ni maya a lelama chuan market chungchanga ngaidan phira om mek laya so thing bi ka farmer te ngai ti thalo tur tingin so thing shal le leidan amwang chho mai ni lovin amma aya a khir zoma tamai hian farmer te tingui hle ani kumina chuan bayar ten farmer te akaw na an thun sak mai phal lovin akwal zonga kalpui along ni ta hi a fu lo hle ani Myanmar lama tanga lak lu ve nan kan ti ani po in ramri hnai biala chuan a om ve tho mai ama ero chu ramdang so thing tol lu ve ngai ve reng reng lo te tan chuan nikum lam kha angai om thei mai donin na lang ramri hnai te ne na hrudrol put mai hian thil ati muang chang zual donin na lang ten sarkar hian vai bayar te laka mintok ta racial pal mayang ti po thil ngai to thei takani sarkar market tactics te hi vai ho hian an hrethiam na samai si ten saldu ngoi ngoi tu le leitlom tumran mai te in ka hi chu sum don na thil tak takani ya
sarkar proceedings te nen ain mil tak tak thei ngai lo kun ha thok tu ten an ha thora sum an mu thuai thuai theina hi an thil hriat thiam zawng tak le sarkar an fak ve tak tak na konga ni ti kan hriata kan ti zung zunga thaverang this is election duty do not delay tin kan ti top hriange suaka pu editor chi baile kan ram ro rel na insang thut khom lai ni boka tun ma zonga in mi puinol puite abik takin thang thar te hian an ngai ven to ti lo rual ani lo tun hunata na kan ram min kai hruai tu turata na pulal doma IPS chief minister hi lalpan ami ruat ani zia hi an muthiam to a kumsang ni nulam thang thar te hian an ma khwa turata na ZPM sarkarin antana policia duan te hi an chor chho molmol ta ka wang hian e party a hian rinnan ngat tat ta ni tin upan lampan mek te pon thuak phim taka kan han ngai to hian congress le MNF party sarkarin thang thum lian te meu min lo kai hroi to thin na kan han chut let wang wang hian zui reng tla ka hian kan ngai to lovin kan hoisan tial tial ta ni achan ni bera lang chu kan tu le fa te ma khwa hian kan ngai to na zong zong hi lua to zo ka kan hun kal to a congress le MNF party sarkarin kum som thum chuang min lo kai hruai na Zoram Mipui te tan kum tam tak lom le zel turata na pathlir ma chopo nei phalo le boin ni thleng thlir phalovin nei hlelo ngei hlelo e chop policy mai mai khan min lo hruai to a chu tiang mai mai kan tu le fa te hruai an ni ve hi kan ngai ngam to thlot lo ani tuna ZPM party kalphung thar chuan kumni chuang air or ro rel na an chil ve chung chau po a an sarkar tirte atanga an policy tipui tling tura tran an langal mai tele ei rung na laka filim tura ziak mewa thutiam na an neite an ti tak tak zia hria in mi pui te hi an lama kan thleta dual mai ani ber hi sarkar office kalphung dingzo ka heremte tlak po huama sarkar na thop ai kal ti topte thil dang tam tak sarkar kal ta te sul na porna sa el tiang siam than na te kun na thok tu te thlai thar le sakte ram mi pui te hausa le re thei zok te tan po a kan dam lo changa a thlona inen kolna health kher marks an duan chwate congress le MNF te sarkar lai khan kongin suman siam thina ZPM sarkar chuan sumin kongpui an siam ve thunga kan khopui kongpui ngat phe hi chu anuam ta ti hi soilo theilo ani heng lo po hi thil tam tak kan soi sen lo aum to a ala om don chaw ani tin vot zon na na an ti ani bo khek lo ke ni ang rual kumlama chonu her to te hian sarkar tak tak mel kan mu ve ta a he tiang sarkar nge hi lom kan tu le fa te chen na ta na kan lo suang to thin ram chu ni ole kan rama sarkar na lo chel ve ve to tu te congress le MNF party te din mun ni me khi he tiang deu hi nin ka hre ve a an mani le an mani in ngayang ngot hi an ni to lo ti hi sarkar nan chan la ya an hlem hlen na le ram le nam mi pui te bum na ne na politics khel hi sum don na ang chawa an lo ngai thin na hun kha na liam san to a an sul no hlui por le mi pui te min bum na anei ruk na wanga anin ti hausak na hrui hrual te chuan ngong tok nei lova rekin an kut an hung khir tan me ka ni hi in thup tuma an mai phi nan midang mo pu tur zangin le an thil ti sual na an member te an hnu lu ve the nan do thu soin anin hup bet ram ram ani ber mai ZPM party aya policy thazo khi duan tur lo sia po ni se mi pui te hian kan ring ngam to don si lova chu wangin thinglu bula zong danang mai hi an din hmuna lo ni ta a to bera chuan ZPM kalphung thar lo pian ve ma khan congress le MNF party te kha zol bu ka etang ve ve an nia an ti dik lo te in pu to na in soi thiam zok zok khan ne nan chang mai thina kha kal khat politics dot ngel ngan po ni se an opponent te soi sel thiam zok zok din chan thin na borok ba kha thiam dang nei hek lo le chu tiang bok chu mangin sarkar lai ZPM in thil tha an ti mi pui ten an sor a tak nge an mu te soi nom saka a che theyang bera mi mal in ti mol pho tum na dot propaganda thlengin voin ni thlengin an la mang le a nima sela tun huna hi chuan an tang kai pui lo mai ni lovin
Zoram politics a hian an mani le an mani anin phumbo don ta ni ngeina lang digna in lalna chang ta sia ele sela Aizawl South angai nom thin hle mai ole khati zong kha zanin tlai ta na kan ngai thak the cholo ni le ta tho tu te zong zong chunga lom thu kan sui le e thu ron tho war sau sau zel turin kan hanin som thar le ani e